de guru de mata chagwa woyo na hide tuta kumutu asara maka na hide tuta just de takumutu au many kamia no de machade ko no de masede prostiso de mabita kisi wa many pepe kamia no de machagwa gana no de malaya wa boto no de mapayao ifusta so de mabita luen ikonde fudu kumutu hende kai Jerusalem ukonde de kai Israel. Bring it out. My Sunday pasaku Sunday aki dami Lucas Sunday aki Christmas bi piki wen kata Sunday aki bi omiti katibo li bi okwao that fani tanga yesi Moses bi wasko wa fesi ta eumbi abaka disa gadu no de Sunday aki okwao no liba eumbi abaka disa gadu de Sunday aki okwao no liba ye ma ose wa osa bi unu nemo wa osa konde mo wa osa bi unu nemo ya bi abaka gadu no andi kidi obia soni ofu yandi bi ade wo to masamo ofa and pass. Okay, lees kan maar nou pikken aan pas. Aboko voor Lucas 21 vers 20. En te unsi dem kom lot to Jerusalem. Dit is een passa uit 70 AD die de Romeinen val Jeruzalem aan. Zo niet passa. Ik go no 70 AD yo zie. Maar alleen maar die fel de maar later wet maar na to ubin sayala. Lees. En te unsi dem kom lot to Jerusalem. Na dem legre to de so dat to dem dat umusu sabi dat in a powerful hem de crossibei. Vers 21. Dan make them sumadisi dena Judea longo kibri na inidam bergi. Dus die Christus bi dat baby. Die Herodes bi kakima. Musa ma bi kolego. De bi lobego Egypte a de berg. Ja, dus Samson iemand a pik desenda. And make them sumadisi dena hem mindri kom mopo. En no gipasi na dem suma disi de na dem doro sei kondre. Fukom na ini. Vers 22. Because dem dei disi de fu rifensi. Fu alasani disi bem skrifi kaba na kom true. Dus disi dat biskifi kano de sonda kabi u passa. Vi de sonda biskifi kabi u passa. Leisi. Vers 23. Ma helu. Fu dem uman disi de na bere. Ei leisi. Deuteronomie 28 gwa basu no di ma bistapa di se me de na bikule no de muya ku de se me de fika de wa bitanya o se bitaki tanya e muya bi pai mi fe no abi kienya ebe sondia bi de mata pa me se bi ya de mata pa de nyanyata kwa de next asa gwa do ipostan leisi and for them busy picking Bobby na them ladies because furu pina Sade na ini dat kondre. En bigi hati brown na tapu da folku disi. Leisi. Vers 24. En dem sa fadon na da houru. Dosu bika dema 12. U last in 50. En dem sa chari dem goe. Leki slafu. Go na ala kondre. This is New Testament. En this is Christian ta de be o chao go kuma safu a hi konde. Leisi. And them heiden suma. And then heiden. And them heiden suma. Lees. Dat trapu Jerusalem. The lucky that them for them heiden suma come na kaba. The mother de Jerusalem no Israel the mother kai de heiden. The wet mother de no the mother kai de heiden. That's right. The mother one thing. Christ tell them mau kaba. Ende mata fika. De made na dus de tuma de ta fet de na de na won de tufufu ma. Tufufu ma ta fet wan so nta na won de ma be. Il faut stand henta passa no. Tufufu ma henta fet. That's right. Na won de ma bi kon ma de ma ta fet. De ma de bi kon de say what de I kon de fu no. De ma chao go kuma safu. Fire he go riba. No, ifra. Iso ne aki passa ku. E hakita and sembe fudu. Il faut s'entendre. Dami, Deuteronomie 27. Donc, dami, de tout laatste vers. Donc, dami, eerste vers, de tout laatste vers. Abuku, voor Deuteronomium 27, vers 1. En Moses, na dem grand suma Israël, bem commandera, bem commanderi na people taki.
Ori ala dem comandere disi, de comandere untide. Dus Moses, they auto man because the child went down, why they commanded, they went to Galu, they are beaming down, so why they lazy, verse 3. Verse 3. And as they saw that they disi, unsa abra da Jordan, and come that kondre disi masra you gado sagiyu, dan you sa seti the stone opo, and skur them nangakal. Verse 3. And you sa skrivi ala them word to put a wet disi that them tapu. See those they son dat moest skriven. Jomo ga een van de two laatste vers. Vers 25. Fluku, let tapu da suma, this is taking money fukiri wang suma. Dus kalau tak fluku ni sembe tate monta dem be pakai fiki sembe. Kalau tak fluku dia leisi godo. Kiri wang suma, this is no bem to ogri. Dus hier son dat kitu bi abu vitadu. Leisi. And the hairy people sataki amen. Dus hier tu vita amen. Gabi son di taki akino gen. Leisi. Vers 26. Fluku. They tapu da suma disi, go hori, ala dem commandere disi, fudu dem. Kalau tak fluko dia unu liba, wan hoi hi de wetu mi ak fluko dia unu liba. God deed me 28. Lees. Fudu dem. And the hairy people sataki amen. En hiu tu bitakita amen. Amen betekent takita. Sondi takina den. Hiu tu fau dia, hiu tu bidia hota amen. Ja? Deuteronomium 28. Aboko fu Deuteronomium 28 vers 15. Ma asa passa so. Os caras tá o passa som das mukunu taki kan he pikim ta amen henda wonwe no o passa so. Yes, right. That if you know arki. Os caras tá no wan haika un taki ta amen. Ndunwe no wan haika leisi. If you know arki, that's them fu masra you gado. Fu see and do ala hem commanderi. Fu see fu do he de son de gado bitaki. Nanga hem wet. This is me commanderi you today. Dan ala dem fluku. Dan ala dem fluku. Karuta hi de fluku tu. Sa kom na you tapu. And them sa winning. Ota te defte di okwa oliba di win you. Omdat tu bitaki ta amen galu pikin ta okay. E wandu de so de fluko kwa no. Te de fluko kwa unu liba de fluko win you. Wawa bi na waka mi akule go da de win you. De fluko kwa unu liba and de win you. Lazy. Verse 16. Fluku. Sa de na you tapu. Te you de na ini da photo. Kalu ta fluko dia liba te o dia photo. Dus no take out a photo dia. Aqui de kai, ele mata kai aqui Texas. E faz vai libi fu dia aqui. Kute muito aqui é boro kai a nota. Esse me deta beno. One first scale de. Take out a libi, kute kai auto se meta libi one first scale tal de. Altijd one first scale. Dat garuta, wisi na sel de fluko dia o liba. That's right. Wisi kana yo dia ngita ai no mi ombe wa mo wo su mi akbigi mo di ma iku sembe fi de sembe o de yes I hope go aliba isai sembe fi on that tell musu hopo no tu musu hopo on that hiu tu dia katibo on that den liba vusta hiu tu dia katibo menta ambisi disusu no da mom de ko bat sleeper no ibunu mo ma noiti. That's right. Bring it out. Ifusta menta itare diwa ki ai dai wa diwa ko Texas. No, the auto bafi dia ghetto. Ikude ma tu Samson you ta. Right. Therefore stand Samson you there. The auto ma ta studio of ta look de juka. I look de samaka, look de pam, look de man, look de mbeti. So de mata cow. Konada de diba. So de mata cow. De mata cow. He pay na de mata down. That so say they can wow the free. Lazy. And fluku sa dena you tapu. Then you die. Na da grown. Just tell ta woko. No tell ta woko. They woko de money de mata pack out. Na Monday de musu pack out. Fluk. Unangwa woko mate ta woko tell he week you ta woko. What I see not next what I see. If you stand lazy. Verse 17. You monkey. Nanga you maxing sa de na ondro. Kaluta monkey for we maxing for their fluk. I maxim fu oneka kane ya mwaka mete kai tabuta sana. Busta wabi. Ameta manda station ni chako da sana. Utadwe. He de sonda to the automated tadure. Now wow de sonda wabi that fambe boko de we to gali.
Take away that count today with a book or God wait it. Me the 100% how many cake. Ya Texas ak ma de atale de sembe ye wetu galu de passe ta ganya sembe ka te money de passe ta ganya de piki mu yemi ta da be de sonde de matadu mani men de sonde adie I wetu galu he flew this Vers 18 da froktu for you skin sa de ondro flu galu ta I froktu fi sinki mba sa piki mi ande ka sonde galu ta ode ondro flu ta I froktu fi di fi sinki. Okay, no one if they mifi sepi. Yeah, they mifi. You're there on the floor. Lazy. And the frog too for you grown. And the frog too for you cow. Fembe for the artisan. What's the key son? What's the pandi? Take nango take muta kemp nango akota nango samna foba kapasi. Many gang go there. Yata sim now nakau. Now I'm going to start this me futa pan. My go I say well they man pan. That he the son later pass a kultura. They fluke they are. Bring it out. They fluke they are. Me hagi the man of Fambe was a pandi. Fambe was a queki. Ma they fluke. Lazy. Sa de ondro fluku. Vers 19. Fluku sa de. Now you tapu. Then you come na ini. Just take a boro. You even take a boro. You go boro I fluke. Tell you then you then I fluke. Aqui se fraca. Mas dos dias de do piqueta ya o no do codali do outro limbe o staff deu da o teu deu. Okay. Aka. Vamos meu dar uma piscina no meu dar de outra piscina. Eu tô vontade de galo da tu se não eu tô passe de back. Força do. Mas lazy first didn't fair. First didn't fair. No meu tô na pique I hack esse filho. Lazy a beaucoup voor Deuteronomium 28 vers 43. Dan vreemde suma, this is then you mindri, sa komt to misi hey, na you tap, and you sa saka to misi lagi gona ondro. Dus garuta de frame de sembe de ka de auto sembe de sembe de na ta ge mikwi. De frame de sembe de sembe de na ta ge de ingi ku de ba kama dat ingi ba kama de mata causa ku de kai one people. Magaruta de frame de sembe, leise to alesi. Them frame the suma, this is then you mindri, sa come to misi hey, na you tap, and you sa saka to misi lagi gona ondro. They go misi na sile sembe food. No, paisi yo sile wosu na tasabita. This week, na sembe o mienta dia. I gawen ki hakiso na sembe o miambe. Garuta de ma gwa liba no wo saka to misi gwa basu. Paisi gona yesembe de wabi de wenke no sabita oh no, yesembe akina na sembe o. Omdat hij de zonde toe. Lezen. Vers 44. Asaleni giyo. Garuta de ke wisi andi uke wabi ko leni ade ma. E uke wasoni uleni wabi ko ade auto sembe ko leni. Lezen. Asaleni giyo. And you know saleni giyo. Wabi na wasoni uleni de auto sembe de automat. He son sa uke no wabi ko ade ma no de ma de auto leni. Lezen. Asa de na head. Garuta de ma de headi. And you said that terry. I love your saka go abasu. That Fambe wadu and galutaki. Fambe utadia Texas. Fambe utadia Sunny Point. New Where. Wet boyti. They come here they utalbite go no itasita eh no. This one data paso akina Libya ndisi. Na so Libya musude. They go they come here take on no itasita no na Libya disi. Na Libya ndisi. First act of faith. Vers 48. We're done. Does not say he the son yakituka. No I can do pasai. We're done. You said dini you feyanti. Garuta no wo yombe undini unufeyanti om that one bikelu andim ke mtaki no yombe undini unfeyanti. This is matras asani against you. Galu se hemanda de ma kote uchakobuta kati om that wabi do and galutaki. Na ini angry time. Ata take son di unya yo wabi undini feyanti. Fight a dini feyanti take son di unya. When you have your woko, you have your Yabi go buy, no nambe yo buy. Take us on you na say na go buy. I better pandi Alicia bigi. If you sell, lazy. Banga dre watra. Water you ka ko soso wa de matala nya batata say down. Eh ya go paka water, de ma ko tape and baby de bandre de ta ko tapa de water for. Na se medita game me ku now am be de. Lazy. Na ini soso skin. The course de utabisi work on many yada de ma soso. Pandi de ade ma go. My dad out the one with a bike also at them. Lazy.
En na makari voor alles aan. Hibi wason sa uke wabi guadema. Hibi wason sa uke ka wabi guadema. Kona dade ndi ba. Wansa me fi dede. Yo guadema ta mtasuku kami obey wansa ndeu. Kerebo wes data kaita yo wabi. De kami de utalibi akide musono yo wabi kota begi dema. De manda won pampija. We kami adi libi many ya. You understand? You got a beg them, ma, the man die one piece pampia. We come here, they live many ya. Karuta his son sauke, why do go them, lazy. And as a party, what is the Rokosani loan to you neck? Karuta no the Mabuta, what is it getting loan to Ganga? Lazy. The lucky abem sa figi you pull. They might be fake you pull. Wasabi mo ambede ka famio kotaka ose sa makanenge pa makajuga fotoma para makoron man. Ya bi bebe ya osi de nenande. Ma fambe de cake na tale de semefu ande kai nefu. Fambe de atale de semefu fu sabi fambe udeso. Wa hide so de tu skifi. Madema woko de man de udeta ho wa basu. Ya fustam money de passe taxi de ta ho wa basu bita ai gadu de kai lobby. Mana say lobby you gadu bi de ya bi kide e captain na. Kona dade di ba. Usay lobby na ande bi de. Usay lobby you gadu bi de ya singi hi go liba e IT se mena fika kulibi. Usay lobby na ande bi de. Gadu na lobby no abi. Let me last first. Let me otona dan body in oplossing so. Deuteronomium 28 vers 68. En Masra sa chari you go baka na ikepti na inisipi. Because karuta me otona chaun go baka a ikepta kusipi. Ambote kan ikepta. Ikepta da wan konle didia. Utal pizwata Asia. Okay. Mano abote kan waso. O listen that. Exodus 20 vers 2. Mi de Masra you gado. This is them chari you come up for that kondre fu ikepti. Komoto fu da oso fu katibo. Komoto na se? Komoto fu da oso fu katibo. Dus ikepta betekent wasu katibo. Ikepta betekent katibo. Ja betekent. Go back at ja ikepta. I konde se de kai Misraim de kai nefe. Maar ikepta betekent katibo. Nou laten we maar bita safu. Lees. Deuteronomium 28 vers 68. En Masra sa chari you go baka na ikepti. Ikako aan. Okay. Lees. En Masra sa chari you go baka na ikepti. Na inisipi. Dus garuta no meu chau go baka. Asafu mailesi akiku sipi meu chau go. Meu lau no sipi no meu mbede mapaya unu. Lees. Nada pasi, mi bem taki you taki, you not as it is tomorrow. And drabe. Los gata te ma laun, te ma chaun go, te ka de ma chaun go, lazy. And drabe, them sa ser. And them auduku. Them sa ser. And them audu. Them sa ser. Dem ma chau kwa ke dem ma seu. Dem ma seu. A stone so dan dem ma seu. Dem ma seu. Dos the Bible book fu. Ma dem ma de ta lewe, de ta ganyau. Eta pikita ibuku akibaka buku. They matter less in New Testament no akaba. Mfanya look one fell no they go ta look last day dem fire do fuste. Ya fuste. You must data ya fustan. No once me pikita I look fell on ki half franc no your fuste no your look well. Eh ya look one so begin fire do fuste. That's right. Look where bigi. You fustan. You must look where bigi. Lazy. And drabe. Them sa seri leki slavu. Ma chao kono de mau seu kuma safu. Mangna nga umang. Wami kumuya dos ede safuta menta de abisede. De mabisede. De baka bitangu de nango ade. De wami ku de muya tu. If you stand, ikuma wami tasino talu kibaka nango ai muya ya na waso ni udu. Lazy. Mangna nga umang. Gi unfeyanti. Dos de ma de bow, de ma de se ufeyanti. De ma de ka ufeyanti. Man no one suma sabai. Não was em bel sabá, mas olhei no bel bam dami Lucas. Em vers, vou pegar acta sexta. Então baka no meu lembro, meu dambai oplossing. On dat wou fica só. Quero botar desse onde aqui dá uma, wou fica só. Leis. A buku por Lucas 1 vers 68.
Blessed for Master Gado for Israel. No, Master Gado he go ni. Blessed for Master Gado for Because I can't Israel. later Gado nana wa Gado he go. Gado de kai Gado Israel. That's right. Eba kama kude indi Gado de kai Gado fu. Pembe a staffu. Wabi dali wet fem. Pembe a wembo ko Gado wet. Pembe Gado staffu. Pembe de automadia uliba udia basi. Lazy. Blessed for Master Gado for Israel. Because I been come look him people. Gado ko luku. Hem people. Lazy. And I been buy them baka. And I been up one tutu for lusu. Give we. Na ini da also for him dinari dafut. Lazy. So like I been taki. Na da mopo. For him Santa Prophet. This is been there. This is been the job. Sensi gron tabu be make it. See, those that be taki ka. Gado be taki. He's on muta. For gold ba ki be. Gado be taki. Can some mutaka. Lazy. That is as a for lusu for mopo. Don't want it. I'm there for lusu. That is as a for lusu We. for mopo. We. I'm there kai with them. Now he is sembe. The Israel the Gado for lusu. Lazy. That is as a for lusu for mopo. Fuwi fe yanti. Who is that? Fuwi fe yanti. The Gado for lusu pu and the fayanti fu. Lazy. And come mopo. Fuda anu. Ala suma disi no lobby. Gado for lusu Christ so for lusu pu ai ma udese me de na lobby. Usabi kan that na one o de auto na si akilobby. Eh de ma bi lobby de ma bi otakota boko stapo wa oliba. De ma bi otatapo wata no sinju. Na one de ma lobby. Na one de ma kan that fambe boko Gado. Okay, no me dai di upload. Deuteronomie 30 vers 1. Pai kan diop an diop amusu pasa fu son kenki. Itafa obiama umusu woko fe. Itafa sabiama woko u itafa bia. Lees. Abuku fu Deuteronomium 30 vers 8. And as a pasa so. That is the ala dem sani disi bem come na you tapu. Karita au pasa so. Te hide son ya kitu kwa iliba. Da blessing. Nanga da fluku. Disi mi bem seti na you face. Dan you sa praxeri. Andi musudu. Dan you sa praxeri. Garuta tele son ya kwa iliba na mpakisei. Garuta kefu ta pakisei. Umusta pakisei na fambe son ya ki. Fambe mdeso. Fambe mtadu de son ya kita pasa. Garuta kefu ta pakisei tate. Tele son ya kwa iliba no musu go tingo no pakisei. Ta fambe de son ya kita du. Leis. Dan you sa praxeri dem. Na mindre fu ala dem folku. Be matra you Gado bem yagi you go. Tia sana ki pakisei akise Gado yaka. Ko eti kumote watata yaka mi kumu pune wosu. Ta ngo kumu to aki. Wakeli bi kuma fam ke ngwato. Mpasa ngwato. That's right. Prosper Gado yaka. Man atakita mano tem yaka no go buta to no mu go pakisei. Fembe Gado yaka fu go pakisei ta fambe u deso fembe Gado yaka. Leis. And you sa come back na matra you Gado. Não no yo tona ko baka. Imstona ko baka. Ai no ziavustan. Gado ta no imstona ko baka. Te pakisei nem ko baka. Leis. And you sa gi yesi. No te ko baka no im da yesi Gado pikita kita. Deso ne agma musu de hon de no musu da yesi. And you sa gi yesi na hem stem. Na ala sani disi mi commander you today. You nanga you picking. Nanga you nanga you picking. Nanga you hairy ati. And nanga you hairy silly. Verse 3. Dan matra you Gado. Hai ka pisa. Hai ka verse 3. Hai ka ito wale isi. Verse 3. Dan matra you Gado. Sa kenki you katibo fasi. Yeah. They do this on the for Gado kenki katibo fasi. So na biya ko baka. What is a nation? Nation is men leading by example.